بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله سيد الأنام أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga palanggungan ng mga agama Islam, muna-muna magsarang syukur kita sa Allah subhanahu wa ta'ala sin masih-masih rakita niya dihilan sing kusog ibang kasay lagi magkausal na to pag-ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dinya dakula to rin pagsukuran nato sa Allah subhanahu wa ta'ala dinya masih-masih rakita niya dihilan sing kabuhi. Alhamdulillah tinia pagsukuran ta fa Allah Ta'ala nakabatok kita mari paagama niya. Bambakang amuin hidayat sin Allah Ta'ala kato taniyo iban taufik niya di kita niyo makabatok karan mabunto. Adena sabab yaon na mabannal kato impamandu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala long niya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabili dzalikum wasaqum bih. Ini nalon sin Allah subhanahu wa ta'ala indang kulong edan mabuntu fattabi'u agad kamu haranian mabuntul agad kamu lon sin Allah ta'ala uno indan mabuntul amuna in agama Islam. Kenganan si agama mabuntul sebab insarania beken hinang-hinang si manusia pia turun pia panogde na hadarasin Allah Ta'ala marikatu amuna in Quran ingkatan halom sing Quran yaun dende ningke baita amu yang timbenan la raiba fi we pagduaro halom ni amu yang timbenan sumatu kato sebab in Quran yaun na maita sin uno in zimatu hamanga tauna kauna iban uno in zumatu kato banghamina kita simbia ini hazaman tabiyaun iban uno in zumatu kato hasusungun ta waktu ta atau kadlok ya yan imbayita sing Quran tura uno in zimatu hamanga tauna maricaya fa Allah Ta'ala na kauna din kato uno in sin Allah Ta'ala kanila kasanyangan iban uno in sin Allah Ta'ala sila amu in simusula nga kabayaan sin Allah Ta'ala amu mga tauna kauna din kato. Na demikian na bihayaun biyabaitaan kita ini indahan mabuntul yari piatran sin Allah Ta'ala kato induara ini dan ini harap matupa surga sin Allah Ta'ala indahan ini harap matupa narka sin Allah Ta'ala na kita na imagpi sin duaran yaun mamabaya kita magkasanyangan kita puasing kamateta adik kita lumabay supaya makabatok kita kasanyangan ayaw kita lumabay diha ini supaya di kita makagadto pakabinsana wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u agad kamulon sin Allah Ta'ala wala tattabi'u subula ayaw kamu magad karandanan ini mataud karandanan mataud bihayan ayaw kamu magad don sin Allah Ta'ala may tadi kita paagaran fatafarraka bikum an sabili maig kita rin hadaan sin Allah Ta'ala malong kita di kita makabatok matupa dan atau kaamuin may maksud ta amuin kasanyangan dahil kita niyo ini tiap-tiap hambuk kato taniyo wero sa baban niya sinamuin nag-ibadat kita niyo buat malengkan supaya kita magkasanyangan din na madunya labi lupa na puasing kamatising kita yan sa siyempre punta bambakang kasanyangan yung pungta biyayan adi kita amuin amusar sinamataw kadi kita amuin lumabay maripa amuin daan amuin mabuntol biyayan adi na sa papiyaon pagkalong ta amuin kita mabaya kita magkasanyangan na wayroon magdihil sing kasanyangan tupot isa-isa sin Allah Ta'ala na rin din ibabaitan ni Quran ni manghinangan mo ini magkasanyangan ka na amuet din hinangan ta
Manghinangan tayo ini hati ni mabinsana kita ayaw tahinangan supaya di kita mabinsana. Nayanin baita wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Yan. Apabila masabut sirat al-mustaqim diha dunia amunain agama sin Allah Ta'ala agama sabuntul-buntul. Sirat apabila masabuti sirat al-mustaqim parha adlo akhirat amu intay-tayan untasun si manusia pia untas hagitung sinar ka jahannam. Pia untas hagitung sinar ka jahannam. Intay-tayan yaun. Ilagus intay-tayan yaun. Imbuk tayo ni sipakan siya makapito amuin hangkating yato amuin tilagus intay-tayan sirat al-mustaqim pia untas siya hagitung sinar ka jahannam. Wa in minkum illa wariduha in katan niyo yalo sin Allah Ta'ala lamabay ka mo sirat al-mustaqim. Sagawa inta marayaw mabuntol in pag-agama niya o manusia umunta siya sirat al-mustaqim hangka kelap mata yato na siya sipak lahwa hangka kelap mata dito na kon sipak on manusia tumayta sirat al-mustaqim dia kilat kare matuna on manusia tumayta sirat al-mustaqim dia biskesin hangin ilas niya na makagig siya mahulog na isa makapinting makagaban na isak siya sampai amuin lematun siya matupan sipak sagawa mga manusia nakabatok sila si kasabnalan hapos si kasabnalan miyato sila pakalongan hadlo kiyama hagitong sirat al-mustaqim hanar ka jahannam makakatula sila pagitungan mapungin ilo nila sebab waktu tumayta ko sirat al-mustaqim lando in lindum niya tawagan si mga tao yaun lang niya unzuruna naqtabis min nurikum oy tagadiniyo kami tawagan niya mga bariman mabunto rin pag-agama oy tagadiniyo kami pasuwan niyo kami sin ilaw kaya pungan kami sin ilaw qila lahum irji'u wara'akum faltamisu nura pamungan kanila makarungog sila sin suara balik kamu matupa amon bakas niyo dito kamu semusin palitaan niyo uno in palitan mahinang nga sirat al-mustaqim amo insahaya sin iman fa Allah subhanahu wa ta'ala al-iman mahinang mo palitaan na bang panagnaan mabunto rin akida mo mabunto rin pag-agama mahalas niya tinya kaanyayahan ni hinang among ginis babara pa among kalongan na inhinang sabab napit na ko sindon niya nagitong sinar kagyan na mahulog na kaw amo yating kahalan si mga tao mga munafik innal munafiqina lafi dark asfal minan nar mga munafik wero munafik kafir sa munafik kawa unday na muslim kingatan nila ni kasabnalan sa bingkok nila ni kasabnalan ingatan nila ni mabuntol sa wala sila 5 beses mabuntol miyon sila pagkabingkukan biayan man suman yang dia dunia man suman yang dia dunia halas niya do kiyama na halom sinak kagihan imano siya nag-agam masin Allah Ta'ala impyupong sing kita no kasanyangan iban makalayo kita din na kabinsanahan na pagkalam tamo yatin impyupong sing kita niyo subay magbatok kita niyo lumawagtog kita niyo hauno in kasabnalan doon kita niyo hauno in kasabnalan doon kita niyo ayaw kita amuin magparun hakalaungan mangkingatan ta na hati ni amuin tagna awam kita nakapag-agama kita sin pagkantaan tumabuntul hapwasin mga waktu aw nakabaita kay mo aw kiarungan mo ini imabuntol na ayaw ko magparo doon start na doon idusa mo fa Allah subhanahu wa ta'ala hawak to awam kaw di pa ko siksaon sin Allah ta'ala bang awam kaw bisan pa unin lag ko sinahinang mudusa fa Allah ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula di na mo siksaon sin Allah ta'ala mga kaum nakahinag sila sin kalaungan apabila halom sin kaawaman sila hawak to bukan ko awam kingatan may kasabnalan sa tangkisan may kasabnalan na ampa startin dusa mo fa Allah subhanahu wa ta'ala
Ada na sebab yaun mga palanggungan ng mga agama Islam, wena pipungsing kita niyo amo na ikasanyangan. Uning kasanyangan si manusia di dunia. Di ko semanyang mahinang ko milyonari. Gaman we pagtuo mo sin pagbistahan mo sin alta mo bihayan. Mimuga ko sin parinta o di ko sin parinta. Mimuga ko sin mga tao mga anyaya panakaw, takaw nin alta mo. Sa hawning kasanyangan apabila nakabatok ko paagama sin Allah Ta'ala, nakapag-agama ko agama niya amuin limabay ko hasahaya sin kitab sin Allah Ta'ala iban sunnah sin Rasulullah na iampan si manyang ko di dunia, si manyang ko bistahon si manusia in umurta umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamatawran kato lo sin Rasulullah mabay na 60 wa 70 antara sin kanuman tahun ibang kapiton tahun ubos mawapat na kita, matay na kita. Bihayan i-compare tayo waktu tayaon hati niya tiikuran tayo pag-ibadat sa Allah Ta'ala, hati niya piyupong taturi na mong kasanyangan tadi dunia i-compare tayo waktu ta adlo akhirat bang wala ta nahurus wala ta nakawaing kasanyangan tadlo kiyama in kanuman tahun kawaluan tahun umur mo dia ini di makaabot hangga zam hawaktumu hadlo akhirat mita lawan sin Allah Ta'ala inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun hangka adlaw sa zadlo kiyama hangibu tahun di dunia, hangibu tahun di dunia. Nah, ipalabir mo nagkasanyangan ko sinang kazam ilugay niya biya waktu mo hadlo akhirat nabinsana ko sin tahun patahun ahqaba tahun patahun do sin Allah Ta'ala inna jahannama kanat mirsalan litaghin maaba innar ka jahannam tiagama sin Allah Ta'ala ha mga manusia amu insi musulang nga kabayan sin Allah Ta'ala taghin para kawian nila na inarka mga katotay manguran agama Islam na lando masibit lando mahunit hangka adlaw sazza halom sinarka jahannami manusia makapila mapatay siya tidak ko mapatay makapila mahinang amo imbaran mo makahanggatos mahinang amo imbaran mo hakahaba mahinang amo gantian na isab sin Allah Ta'ala rugain supaya kananaman mo inamuin pagsulang mo fa Allah Ta'ala waktu mo di dunia kullama nadiyat juluduhum baddalnahum juludan ghairah liyadhuqul adhab nubus palabihon mi kasanyangan amuin abadal abadi amuin sanintiasana hati niya salama-lama na kasanyangan na dahil sin kasanyangan amuin lugay niya mga ang kazam saza hawak tumuhadlo akhirat in kasanyangan mo diya dunia. Dari na sa papiaon mga palanggungan na mga agama Islam mamabaya kita magkasanyangan kita patugan tayo agama sin Allah Ta'ala agama mabuntun. Ayaw kita mag-ibadat sin pag-ibadat among paningon-singon. So betod magmut-mut kita pumati haunuin mabuntol daan doon kita. Ayaw kita magparun sin among kalaungan. Ayaw. Sabab amuyat tuin amuin kasanyangan si manusia. Inarka sin Allah Subhanahu wa Ta'ala lando masipit. Iba lando dakula. Impagdumul kaniya waquduhan nas wal hijara. Bianib kita sin Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun aliyadu billah. Inarka impagdumul kaniya uno katan manusia si musulang kabayan sin Allah Ta'ala katan kabatu-batuan di dunia amuetin dumul niya nabisan ubusan ng katanday na amuin si musulangan zaman sin Adam sampai pa akhir sin umur sin dunia dira mahipon ng kagihanam sabab sa lando dakula nar kagihanam waktu kataan taga narka di makasupan narka ashabun nar makapasod na halom sila ibang katang kabatu-batuan asubuhon sin Allah Ta'ala long niya halim talati ya narka nahipon na kao unisabog sinarka Allah Ta'ala long niya hal min mazid
Ang pansuno, maluag pa. Ang pasuno, maluag pa. Na din ang sabab yun, di magkahipo. Inagkagyahanam. May lando dakula. I-compare natin narka, iban, arasin Allah Ta'ala. Ayatul Kursi, nasabot, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Iluag lakusin kursi. Tempat sin Allah Ta'ala halong sin aras niya, maluag, malagpo din sin dunia. 7 lapis langit, ibang 7 lapis lupa. Maluag. Napilay malaikat nagdara, tiya tanggung si malaikat inaras. 4 na malaikat nagdara. 4 na kaya nilang dahon. Yaunin Allah Ta'ala halom sin aras nila. 4 malaikat yung timatanggung. Innar ka jahannam di marasin 4. Lawan sin Rasul sallam, inna li jahannama 70,000 zimam, fi kulli zimam 70,000 malakin yajurruna. Innar ka jahannam, kapituan ngaibu in tangkay biya mga undam yang taga-tangkay siya. Kapituan ngaibu in taon sin tangkay sinar ka jahannam, bibit-bit si malaikat. Tiap-tiap pamuk tangkay, imakarakan yung malaikat, kapituan ngaibu malaikat. Kapituan ngaibu malaikat, imakarasin. Tiap-tiap, amuin kapituan ngaibu, amuin tangkay sinamuin nar ka jahannam. Al-iyadu billah. Al-iyadu billah. Na din na sabab yaon, mga palangguan ng mga agama Islam. Imanu siya, makanarka, iba makasurga, ay makapagkita, ibang babya. Ato tayo, asal magkila. Biyayan. Al-iyadu billah. Bakaon makakatupanar ka ang mga kakilahan mo. Asubon mo. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum. Ono kaya baktukan niyo ra imparjanjian sintuan niyo kaniyo doon na narka. Amo insiksa. Long ilahoon. In kami long sinto to surga kaya batukan namo injan di sin Allah Ta'ala kasanyangan yari halom sin surga. Talon sinto surga masalah ka kung fi saqar. May ta kamu nakasudha narka wala kamu nakakaripa surga. Uning jawab nila lam nakum minal musallin. Wala kami si mambayang. Maliso kami magsambayang. Maliso kami magsambayang. Lam nakum minal musallin. Wala nut'imul miskin. Iban o labi-labihan din si mga kakaon na mo, marayaw pa nin kumangi mabalos siya din si ikadihil na mga miskin. Di kami maulong ang mga miskin. Di kami magpakaon ang mga miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ikaunan na mo, hauno inhinang maksiyat pa Allah Ta'ala. Doon kami makisama sin maksiyat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-iyadu billah. Dahil sa mapiyaon mga palangungan ng mga agama Islam na intip-tip manusia subay magluluto siya sinikasan niyang kanina. Ikalugpas na din ha apinar kagihannam iban ikasud tahalom sin surga sin Allah Ta'ala. Nasupama siratal mustaqim nakauntas na kumatupan sipak law mo makuyag na ko ini yari na ko higad sin lawan sin surga. Ayaw ko, di ko makasigurado. Di ko makasigurado, makasurga ka. Mayta, adod, hamuin kuasin siratal mustaqim, antara sin surga iban nar ka jahannam, naon doon lugar nyanganan siya kantara. In kantara yaun, na yaktasu ba'duhu ba'da. Habipor sin siratal mustaqim auditan ko sa sin Allah Ta'ala sin hak niya uno kaya tunay mo ibang kataan amuin mutaallik amuin di mataaluk ka hak sin Allah Ta'ala. In hak si manusia di pa ko auditan doon. Patay-tayan na ko muna siratal mustaqim doon na ko auditan na masuk na ko pasurga. Na doon na mamaya di manusia sin parutangan niya. Ang kanin wajib pa manusia. Bang nag-ibadat na siya, piyarayaw niya ito rin pag-ibadat niya, na subay parayon mo impalangin mo manusia. Subay parayon mo impalangin mo manusia. Maghimumungan ka o himumungan mahanunot. Amo hindi kasaktanin tay mangut. Mahanunot.
Labi luban agama nusin Allah Ta'ala fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. In Islam ya unsalaku nikmat sin Allah Ta'ala. Nah sababan si nikmat yaun hanunuta imanu siya ya Muhammad, hanunuta imanu siya, hanunuta bang ingkaonan mo tinya paksaon mi manusia na uno in zumato sampai miamagat kay mutastamik lam faddu min hawli. Subay imanusia beriman fa Allah Ta'ala bagus siya maghimumungan talion niya uno ini mumungan niya yaun aung karayawan makawaniya atau kakangi ani makawaniya bang kangi ani makawaniya ayaw na siya maghimumungan paggangan niya na Lalu Rasulullah SAW may yadmanuni ma bayna fakhzayhi wa ma bayna shafatayhi admanu lahul jannah. Hisi si manusia lalu Rasulullah SAW tidak magarantor niya kako hadinya mayu sa dikabayan sin Allah Ta'ala inayan anggota baran niya una antara sin dua paaniya iban ya una antara sin dua lips ni imana ni dilani maparihalam min dilam maparihalam min aurat hadimu siya mayu sa hiram sin Allah Ta'ala garanturun ko sin Rasulullah halong surga ingkatan anggota baran ini asubul sin Allah Ta'ala no kiamat. Demikian lima mo ani bitur makapamaga ko hataw kun hak sin agama Islam ani ko tur ani ban mo tur sabab asubul sin Allah Ta'ala lima mo hauno mo yung salsiya sumambong in lima mo ini habang simon may sumambong di na pasambong sin Allah Ta'ala simon mamisarahan na in lima mo ini yusala kunia pag-anyaya altanikuan yusala kunia pagpanako altanikuan yusala kunia pagpamaga hawakan hak sin agama Islam yusala kunia pagpateha tay mangut niya kataan sumumbong hindi lang amul lima mo yun naunin sumato nasin Allah Ta'ala surah Yasin al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Gaya ulun sin Allah Ta'ala tambulan ko na insimon di ko na pabisaraan ulun sin Allah Ta'ala kaya tambulan ko na isip pabisaraan sin Allah Ta'ala kaya tukallimuna aydihim mga lima nila pabisaraan sin Allah Ta'ala mga lima wa tashhadu arjuluhum ibang pasaksil na sin Allah Ta'ala hauno mo yusal insiki mo pagpano man to pa masjid atau kapag pano man to pa amuin maksiyat pa Allah Ta'ala nah semambung sila pa Allah Ta'ala katan anggota baran semambung inagi simod lima syahidtum alaina may talong niya sumaksi kamulong niya kako ikaonan niya dunia di kamulong niya makabisara may tabiyayaw makabisara kamu qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay biya bisara kami sin Allah Ta'ala amuin magpabisar magdil sin pagbisar sin kataan away na mainang sumaksi na kayo mo ingkataan imata iusala kunya sa sin pag-atul sin hiram sin Allah Ta'ala kataan sumaksi na kayo mo away na mainang biya na pagubos hadon na ko makaliw na ko narka jahannam na mamayad na ko singkatan do sa mga pagkain mo manusia naglalay ni sumukot kay mo long ni bayari ako bagas mo ako pesi po ka waktu pa dunia lando si mipo ako nung sinagataw bayari ako bagas mo ako biaga uno na biade na mga dosa mga manusia long sinagataw bayari ako bagas mo kulimot kiyaon mo inunod ko dunia kata Talong niya, way kabayad ko kaniyo. Uni pamayad niya, long sin Allah Ta'ala. Amal ibadat mo, bayari sila matto. Bayar sila. Sampai maubusin amal ibadat si manusia mangin adat niya pagkain niya manusia, masih paon naglalain. Si musukot ka niya singisin adat niya.
Naunuin result niya, uy, na ipamayad ko kaniyo karayawan. Kasi Allah Ta'ala, kawaan na indusa sin tiap-tiap ang bukmano siya yaun. Kawaan na indusa nila. Hingga masuk na siya pamulawang sin surga, makabalik siya mantupanarka at jahannam aliyadu billah. Amo ingkakal sa lama-lamanya. Nahangkan ni pag-ibadat mga palanggungan ko agama Islam. Para yon taturin pag-ibadat ta hinangan ta suntuan ni Rasulullah, biadinin pag-ibadat sin Rasulullah. Apabila makaagad na ibadat sin Rasulullah, na parayawain palagi mo pagkain mo manusia. Parayawa. Hangkan ang waktu na asubuhin Rasulullah. Ayun nas, aksar ma yadkhulul jannah. Isu na din ang mga manusiain mataud makasudah surga. Isu din kanila. Uning kakahinan. Lalu sinassalam takwa Allah, kabuga fa Allah Ta'ala. Ikadua, husnul khuluq. Amuin palangi marayaw. Palangi marayaw. Dan kan wajib hamanus yang nag-agama suway parayaw niya tuud al-ihsanu bil ibadah lillahi azza wa jal iban al-muamala al-hasana lil insan. Tinya balong ta parayaw ta sa pag-ibadah ta impalangit ta di taripera ni palangit ta masira di kita katiutiwan sintay manguta biyan pamungan ta bagaon ta ginis babarapa biya hinangan ta kaniya wayro na puspa ida sa pag-ibadah. Ang kanang manusia tabitan mo lang niya kali kau mag-ibadat kita sa mambayan kita. Gampan ni ako inilong niya di mag-ibadat long niya. Marayo yung palangay kulong niya. Then sin ikaw di ko katiyo-tiyo yan at ngisin adat mo biyayan. Dahil pangasubo, isi marayo kanila. Amuin nag-ibadat mangin adat. Iban wala nag-ibadat marayon adat. Sibo sila. Sibo ra sila. Wepyag agan. Nahangkan mga palangungan ng mga agama Islam subay para yung turi pag-ibadat biyayan. Supaya di malampasin amal ibadat tabiyayan. Nagluto na kita magsambayang, magsakat, magginis pamarapanin, hadaakan sin Allah Ta'ala halas niya para ha tay manguta bakang para katin ibadat. Ipamayad naman. Ipamayad naman. Nadena sa mapiyaon na subay sayangan sin tiap-tiap ang katao-kato tanyo biyayan in ibadat niya amo makakadto pa amo in taurukain subay ibadat ta makawata in tumbas marikato biyayan bagan harap matupa tao biyayan na din sa mapiyaon mga palanguhan ng mga agama Islam amo in murah-murahan amo in magmumpaat kato tanyo in mga ayatan iban hadis amuin nasabot na to ha dumini sabab tinya bakang kumaksun biya hati niya nakasambayan kumari in magdiila ko kanyo amuin nasiha biyayan sa on meeting na muna taas yahon iabutang kami si magrib biyayan sa biya lando in kabis yan sa hambuk biya din na mangun schedule niya nalong na ikaw nalong na katuan long na magdihin nalong ko hangkan wayroon biya mga topic tamo intertanto importante kato tanyo na magkasilasa kita niyo ang asin agama sin Allah Ta'ala magkasilasa kita niyo hakarna piyupong na to in tutumbasan din Allah Subhanahu Wa Ta'ala bihambuk uso imuntas siya halaw pagdatang niya mong pahigat iyasubo siya sin malaikat pakaingkaw mato ko patay mangut ko uno mo yan kampung mo bukalong niya tay mangut ko agama may tamo katuon siya on maramo kaniya alta uno biyan way sa karna lasa ko kaniya karna fa Allah Subhanahu Wa Ta'ala nalaw si malaikat yun na tauyaon pagkukuyag kau in ako inidaak sin Allah Ta'ala pabaitaan kau in Allah Ta'ala malasa kay mo labi ilasa sin Allah Ta'ala kay mo silasa mo tay mangun mo yan na in Allah Ta'ala idha ahabba abdan apabila kalasahan sin Allah Ta'ala in amuk ipo na nada Jibril tawagan na yung Jibril hadis Qudsi tawagan na yung Jibril lang niya ya Jibrilu inni uhibbu fulanan fa ahibba sabna to kalasahan ko si ikuan nganan ingan sinto yan nasubay mo si alasahu na
lasahon sing Gibril us mag-announce na isabing Gibril sa taas langit sabna to rin Allah Ta'ala malasakan pulano so when lasahon kamukatan malaikat lasahon na singkatan ka malaikatan mahuli papanogon sin Allah Ta'ala ilasa mari pabamosingkot nabiyayanin hal mga palangungan ng mga agama Islam in kita niyo nag-ibadat kita niyo impipong na to supaya malasain Allah Ta'ala kato tanibiyayan supaya malasain Allah Ta'ala kato biyayan apabila kalasahan ko sin Allah Ta'ala maapang ko niya ampunan niya yung katandusam sabab malasa siya kayo na din na sabab yato makasad ko surga sin Allah Ta'ala sabab in kamatauran din na manusia amuin manusia sababan sin makasad in manusia surga sin Allah Ta'ala sababan sin lasa sin Allah Ta'ala kita ni ba amun hakantara yaun na imanusia amuin lusung pabalikan sila narka imanusia salamat sila harap pa surga ang manusia roon natin yasibuin dusa nila iban uno sin hinang nila marayaw sibu timbangan biayan pantayin timbangan sibu ikarayawan nila ibang kangian di kau makakatupa narka sampon hinang mo marayaw di kau makakatupa surga on hinang mo mangi inhinang si mga tao yaon amo inyanganan ashabul a'raf bang dumungol sila lumangi sila pa lawan nila lando inanggo nila kakita nila ni mga manusia halong sinar kagihanan lumangi sila pa tuon nila kakita nila ni surga lando insarap si mga kakaumpaginom halong si surga bang mapuspus na imbugan nila narka mapuspus na angan-angan nila si makasurga sila tawagan sila sin Allah Ta'ala lawan niya ya kamulong ni ashabul araf sedna kamulong niya surga kulong niya habakang karna nakasuka mo surga niyo surga ko hakarna sin amal ibadat ni sa karna sin ulong ko kaniyo ibang kalabihan ko dihil ko kaniyo murah-murahan mga palangungan ng mga agama Islam in mga sahabat sin Rasulullah natin niya nag-improve in pag-Islam nila na Islamize in kataan amo in dunya malaikat tiyo-tiyo sa din natin yan sin dunya in wala na Islam asababan sin nagdara sila sin agama mabuntol nagdara sila sin kasilasa haantara sin sila biyayan na apabila lang tamuin di kita malasa tay mangudda di kita kalasahan sin Allah Ta'ala yan in tanda bang mga sugo ko simple biadin betanda si manusia kalasahan sin Allah Ta'ala apabila manusia yaun matao di malasa kaniya tanda in Allah Ta'ala malasa kaniya apabila manusia yaun matao di madugal kaniya karena si maksiat hinang niya tanda in Allah Ta'ala madugal kaniya yan simple sa pangasubuyan simple na dinasadza wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh